ufunguye ibinyamakuru byo hirya no hino ku isi nta yindi nkuru iri kuvugwa itari ya dosiye za Jeffrey Epstein zerekeranye na perezida wa Amerika Donald Trump, bivuga ko zigomba kuba zarakuwe mu zindi zigahishwa. Bakavuga ko niba koko perezida Trump akora ibintu binyuze mu mucyo, yakabaye atarakuye dosiye zifite page zirenga 50 mu zagomba kujya hanze. Muri izo dosiye harimo inyandiko zigaragaza ubuhamya bw'umwana w'umukobwa washinjaga perezida Donald Trump kumuhohotera. Bukaba ari ubuhamya yatanze muri interview eshatu yakoreshejwe na FBI mu mwaka wa 2019. Ibinyamakuru byinshi bikomeye nka NPR, CNN, BBC, The Guardian, Fox News biri kugaragaza ko hari inyandiko nyinshi z'iperereza zishobora kuba zitari mu byashyizwe ahagaragara n'urwego rw'ubutabera rwa Amerika mu kwezi gushize ku byerekeye iperereza rya Jeffrey Epstein. Ku batarabikurikiranye ndagira ngo nkwibutse ko ku itariki 30 z'ukwezi kwa Mutarama aribwo hashyizwe hanze inyandiko zigera kuri 3,000,000, amafoto 180 ndetse na video zigera ku 2,000. Ibyo byose nkubwiye byari bimaze iminsi hanze ariko binasuzumwa n'ibinyamakuru bitandukanye birimo CNN n'ibindi byose nakubwiye haruguru. Dosiye nyinshi zasohowe n'urwego rw'ubutabera rwa Amerika DOJ cyangwa se Department of Justice zisa n'izitabonekamo zimwe mu nyandiko z'ibazwa ry'abatangabuhamya zakozwe na Federal Bureau of Investigation FBI. Urutonde rw'ibimenyetso rwahawe abanyamategeko bahoze ari umufatanyabikorwa wa Epstein, Ghislaine Maxwell, rugaragaza nimero zikurikirana zigera kuri 325 z'inyandiko z'ibazwa ry'abatangabuhamya, ariko izirenga 90 muri zo zirenze 1/4 cy'inyandiko ntizigaragara ku rubuga rwa DOJ cyangwa se DOJ nk'uko ibinyamakuru byinshi byabitangaje. Muri izo nyandiko zivuga ko zibura harimo ibiganiro bitatu byakozwe n'umugore wavuze ko Epstein yamuhohoteye inshuro nyinshi guhera afite imyaka 13. Uwo mugore kandi yashinje perezida Donald Trump kumukorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu myaka myinshi yashize. Umudepite umwe wo mu ishyaka ry'abademokrate yifashishije ayo makuru mu kubaza niba ibyo DOJ yasohoye byuzuye koko no kumenya niba ubuyobozi bwa Donald Trump bwarubahirije itegeko risaba ko dosiye zijyanye na Epstein zishyirwa ahagaragara hatavuyemo n'imwe. Ibi byongeye gutuma habaho impaka za politiki ku bijyanye n'iri tegeko Trump ubwe yisinyiye. Ese kuba inyandiko zitagaragara ku rubuga rwa DOJ bisobanuye iki? Bisobanuye ko zazimiye burundu, ari nabyo abantu benshi bari kwibaza impamvu zaba zarakuwemo. Hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma inyandiko zimwe zidakwirakwizwa ku mugaragaro. Izo mpamvu zirimo kurinda umutekano w'abatangabuhamya, kubahiriza amategeko yerekeye ubuzima bwite cyangwa izindi mpamvu z'umutekano w'igihugu. Ariko nanone kuba hari umubare munini w'inyandiko utagaragara byakomeje kongera ibibazo no gutuma abantu bamwe bashidikanya ku buyobozi bwa Trump. Ibi kandi byanongeye uburemere ku mpaka zisanzwe zihari ku bijyanye n'uruhare rw'inzego z'ubutabera muri Amerika ndetse n'uburenganzira bw'abahohotewe. Bakavuga ko ubutabera bwa Amerika busigaye bwarabaswe na ruswa ndetse no kubogama. Tugiye kurebera hamwe iby'izi nyandiko zahishwe muri iki kiganiro, tumenye impamvu zitasohowe, tunarebe ingaruka biri kugira hirya no hino ku isi. Kora subscribe tubane muri iki kiganiro. Nguhaye ikaze. Banza wumva aya magambo. Birumvikana kandi byamaze kwemezwa ko izo nyandiko zavanyweho zishobora kuba zijyanye n'ibirego uwarokotse ihohoterwa yatanze ku bijyanye na perezida Donald Trump. Icy'ingenzi muri iki gihe ni uko urwego rw'ubutabera rwa Amerika rugomba gusobanurira rubanda impamvu izo nyandiko zavanyweho. Uyu yitwa Robert Julio Garcia, ni umunyapolitiki w'umunyamerika uri mu nteko ishinga amategeko ya Amerika. Ahagarariye akarere ka 42 ka leta ya California kuva mu mwaka wa 2023. Ni umwe mu bagize ishyaka ry'abademokrate ari naryo ukunda gusanga ridahuza neza n'ishyaka ry'abarepublike ryo Trump abarizwamo. Ibi byose nangiye nkubwira bije mu gihe hashize iminsi mikeya hari abavuga ko Jeffrey Epstein yaba yari umutasi. Bamwe bati nta kuntu Jeffrey Epstein yaba yarakoraga wenyine. Banza wumva aya magambo. Do you think Jeffrey Epstein was a spy? I believe very strongly he was a spy, yes. Agomba kuba yari inasi ya CIA, Mossad cyangwa se KGB. Bakavuga ko ashobora kuba yari inasi ikusanya amakuru y'ibanga ashobora gukoreshwa mu kugenzura ibikomerezwa byo hirya no hino ku isi. Ababivuga bakabishingira ku buryo yazamutse mu bukungu mu buryo budasanzwe, uburyo yageze ku gukorana n'abanyapolitike bakomeye cyane ku isi, hakiyongeraho kuba yarapfuye urupfu rudasobanutse mu mwaka wa 2019 igihe yari afungiye muri gereza ya Metropolitan Correctional Center i Manhattan, maze raporo za leta zikemeza ko yiyahuye. Abataripfana nabo bati mwitubeshya, nta kuntu ibyo byashoboka ku mfungwa nk'iriya yari ibitse amabanga icya yose muri gereza irindwi amasaha 28 mu minsi 7, abarinzi basimburana, umutekano ari wose ndetse na kamera ziriho. Bati nimwe mwamwishe. Batese ni gute twatandukanya ibyo dosiye za Jeffrey Epstein zigaragaza ndetse n'ibyo zitagaragaza? Ibi ngibi by'uko Jeffrey Epstein yari maneko ni nkuru twagarukaho ubutaha. Twari tugeze ku byo Trump yashinjwaga mbere y'uko aba perezida, bikaba byaranamukurikiranye na n'ubu. Donald Trump yakomeje guhakana yivuye
inyuma ko nta cyaha icyo ari cyo cyose yaba yarakoze gifitanye isano na Epstein. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro bya perezida muri White House ryavuze ko ibirego bishinjwa Trump ari ibinyoma kandi byuzuyemo amakabyankuru ndetse bikaba bishingiye no ku marangamutima cyane. White House kandi muri iryo tangazo yibukije itangazo rya mbere rya Minisiteri y'Ubutabera ryavugaga ko zimwe mu nyandiko zirimo ibivugwa bidafite ishingiro kandi by'amakabyankuru ku birego bishinjwa Donald Trump. Amakuru ajyanye n'inyandiko zaburiwe irengero zifitanye isano n'uwashinje Trump mbere yari yaratangajwe na NPR ndetse n'umunyamakuru wigenga witwaga Roger Solenberger. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutabera yahakanye ko hari inyandiko zerekeye Epstein zaba zarasibwe cyangwa zarahanaguwe, anashimangira ko iyo minisiteri ikomeje gukora neza nk'uko amategeko abiteganya. Umuvugizi wa White House nawe yungamo ati nta kintu na kimwe twasibye kandi nk'uko twahoraga tubivuga inyandiko zose zasabwe zaratanzwe. Yakomeje asobanura ko inyandiko zitari zashyizwe mu zasohotse ari izasubiyemo izirindwa n'amategeko kubera uburenganzira bwihariye cyangwa iziri mu iperereza rya leta rikomeje gukorwa. Ntabwo uyu muvugizi yasubije ibibazo byakurikiyeho byari byerekeye amadosiye yihariye. Birashoboka ko zimwe mu nyandiko zavuzwe mu rutonde rw'ibimenyetso bya Maxwell zaba ziboneka ahandi mu madosiye ariko zidafite serial numbers zagaragajwe kuri urwo rutonde cyangwa izo nimero zarasibwe mu nyandiko zatangajwe. Inyandiko nyinshi zakomeje gukurwa ku rubuga rwa Minisiteri y'Ubutabera ruriho amadosiye ya Epstein hanyuma zimwe zikongera zigashyirwaho nyuma. Mu cyumweru gishize isesengura ryakozwe na CNN ryagaragaje ko hari raporo zigera kuri 12 zibazwa zaburaga ariko kugeza ku mugoroba wo kuwa kabiri zari zongeye kuboneka kuri internet. Nanone imwe mu nyandiko ebyiri z'urutonde rw'ibimenyetso yari yarakuwe ku rubuga mu cyumweru gishize ariko byongeye kuboneka. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutabera yavuze ko iyi nyandiko yari yarakuweho by'agateganyo kugira ngo hakorwe isibanganya ry'amakuru arengera abahohotewe. Bamwe mu bahohotewe na Epstein bavuze ko mu byumweru bishize bashatse ku rubuga rwa Minisiteri y'Ubutabera amadosiye agaragaza ibiganiro bagiranye na FBI ariko ntibagire icyo babonaho. Jess Michaels, umwe mu bahohotewe na Epstein, afite imyaka 22 y'amavuko, yabwiye CNN ati twese turi gushaka inyandiko z'ibyatangajwe natwe nk'abahohotewe. Yavuze ko kuba hari raporo za interview zasibwemo ibice byinshi ndetse zimwe zikaba zitaboneka byerekana ko iyi Minisiteri y'Ubutabera iri kuyobya ndetse no kubeshya igihugu cyose. Mu mpapuro zirenga 3 miliyoni zasohowe na Minisiteri y'Ubutabera harimo igice cy'inyandiko cyahawe abunganira Maxwell waburanishwaga na Epstein mbere y'uko urubanza rwe rurangira 2021 byaha byo gucuruza abantu hagamijwe imibonano mpuzabitsina. Izo nyandiko zirimo inyandiko za FBI zizwi ku izina rya 302 zikubiyemo raporo zibazwa ry'abantu mu ma-interview ndetse n'ibindi bifitanye isano n'abatangabuhamya benshi mu bari batanze ubuhamya mu rukiko. Inzobere zavuze ko zihangayikishijwe no kuba amadosiye ya 302 asa naho yaburiwe irengero kandi aya madosiye akaba ari ingenzi cyane mu gusobanukirwa iperereza FBI yamaze imyaka ikora ku kibazo cya Epstein hamwe na Maxwell. Mu busanzwe inyandiko za 302 zigaragaza ibyo wabazwaga wese yabwiraga abakozi ba FBI ariko ntizishyiramo ibimenyetso byemeza ayo makuru cyangwa ibitekerezo bwite by'abashinzwe iperereza. Andrew McCabe wahoze ari umuyobozi wungirije muri FBI akaba n'umusesenguzi wa CNN yagize ati niryo buye rya mbere kandi ry'ingenzi cyane mu rukuta rwose rugize iperereza, ariko by'umwihariko raporo zakuwemo burundu nizifitanye isano n'umutangabuhamya washinjaga Trump ihohotera rishingiye ku gitsina. Bike bigaragara mu madosiye y'urubanza byerekana ko uwo mugore yabanje guhamagara umurongo wa FBI wihariye atangaza ko nawe ari umwe mu bahohotewe na Epstein. Ibyo yabikoze ku itariki ya 10 Nyakanga 2019 hashize iminsi mike Epstein afashwe. Nyuma y'ibyumweru bibiri abakozi ba FBI bagiranye ibiganiro n'uwo mugore mu biro by'umwunganizi we mu mategeko. Nk'uko bigaragara mu nyandiko ya 302 igaragaza ibyo yatangaje muri icyo kiganiro, uwo mugore yabwiye abakozi ba FBI ko Epstein yamukoreye ihohoterwa inshuro nyinshi mu nzu yabagamo muri South Carolina. Yavuze ko iryo hohoterwa ryatangiye kumukorera afite imyaka 13 y'amavuko. Yavuze ko iryo hohoterwa ryatangiye kumukorerwa afite imyaka 13 y'amavuko. Igihe kimwe uwo mugore ubwo yabazwaga yerekaga abakozi ba FBI ifoto izwi cyane igaragaza Trump na Epstein bari kumwe. Iyo yari yaroherejwe n'inshuti ye. Umwunganizi we mu mategeko yavuze ko uwo mugore yerekanaga ko ahangayikishijwe no kuvuga amazina y'abandi bantu, cyane cyane abazwi cyane, kubera gutinya ko bashobora kumugirira nabi cyangwa kumuhemukira. Urutonde rw'ibimenyetso byifashishijwe mu rubanza rwa Maxwell rugaragaza ko hari izindi nyandiko eshatu za 302
zanditswe hagati yo muri Kanama no mu Kwakira 2019 zifitanye isano n'uwo wahohotewe. Umugabo twatangiranye witwa Garcia, umwe mu bagize inteko ishinga amategeko wo mu ishyaka ry'abademokrate, yavuze ko ashingiye ku nyandiko yabonye mbere hataragira ibisibwamo, uwo mugore yatanze ibirego ndetse biremereye bifite aho bihuriye na Perezida Trump. Mu cyegeranyo cya FBI cyateguwe mu mwaka wa 2025 kigaragaza amazina y'abantu bakomeye bafitanye isano na Epstein, naho harimo ikirego cy'umugore utaratangajwe amazina uvuga ko Trump yamuhatiye gukora imibonano mpuzabitsina. Bivugwa ko iryo hohoterwa ryabaye hagati y'umwaka w'1983 n'1985. Indi nyandiko igaragaza ko uwareze Trump yari afite aho ahuriye na leta ya South Carolina, kandi uwo mutangabuhamya akaba yari yaroherejwe ku biro bya FBI kugira ngo akorweho iperereza. Ni ikirego cyagarukaga ku mutungo wa Epstein, nacyo kirimo umwe mu bahohotewe ufite amakuru ajyanye n'ubuzima bwe ahura n'iby'uwo mugore yatangaje mu kiganiro yagiranye na FBI. Kadusoreza ahangaha iki gice cy'inyandiko za Epstein zivuga kuri Trump zikomeje kuvugisha benshi. Ndabashimira kuba mwakurikiye ikiganiro.